kom Israël, want de brada IUIC-SURINAME dat want Israël kom akanda ay ni Christus. Sabe tu le sama ku sama de, le lu de wet fuga dubaka. Sanari do me kaba kama dai na problem yaso. Give me Johannes 8:32. Simple sabe le desmafu suma de. En du lokta kwa san desmafu aba Bijbel au suma desmafu no lo please. Dat ne na problem. Lesi. Da boek voor Johannes hoofdstuk 8 vers 32. En ons sabi da waarheid. En da waarheid zal make je onkovrij. Wasap a waarheid en a waarheid kom ik onkovrij. Trasa no ma make je kovrij. Give me Hosea 6 vers 2. Trasa no ma make je kovrij. A waarheid kom make je kovrij. Ja ben? Hosea 6 vers 2. Da boek voor Hosea hoofdstuk 6 vers 2. Baka today as a make you kiss in the baka. Dus aware dat baka today, de Blakaman de Ingo kislibi baka. Baka today in 2 Petrus 3 vers 8. 2 Petrus 3 vers 8. Want stap sana today. Dis na saware ite brokala sangu pini fu kabo reipen. Ja ben? Yes sir. Dan boek voor 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 8. Wal Lobi umusu sabi da wan sani disi dat die wan day na ine da aifu masra de leki wan dusu yari. Dus wan day ina aifu masra na dusu yari Lesi. En wan dusu yari leki wan day. Si wan dusu yari leki wan day. Dus wan day fu kadogi unu janso na dusu yari. Go baka Hosea 6 vers 2. Da boko Hosea hoofdstuk 6 vers 2. Baka today asa meki wikisili di baka. Dus baka tu dusu yari de Blakaman de Ingo kisili baka Lesi. Na defu 3 day asa opo wi en wisa dibina fesi fu hem ai. You cross bayanga 3 lusukba. Wan poste tendisi no beshi Blakaman kotakanga mai ketak Christos na Blakaman dis na pasi samori. Wabi fora sabat. Ino beshi descendant na sodansi de be wakai promoter day. Manodo de real prophet wiki bakatu day atudu suyari. Da de koleri sound takun stop sondu. Stop wele kwa huru. Stop disrespect ama fiu. You let ma sorgu you chin, sorgu you frau. Dat nasa de Blakaman we kodu. Understand no wiki no de na to do so yar give me yes a derto. De la first 20 kanga ina 20 give. De prophet wiki olu kusana sansa de prophet e kodu. Une wiki ko promote dansi gis ma jasat tamara wa party de wo ko part of class ko party pa de card standard. Da wiki wa ko sonu de wer ko mosta yawi. Anesia biglo. 20 ina 20. Da boek voor Jesaja hoofdstuk 30 vers 20. En alwasi masra giun da brede fupina nanga da watra fupina. Toku deno sa kibri dem leri mana ini wa ukumoro. Da sale me kiren teleri mano kibri moro anta tudu si hari dorokba. Atu dei dorokba. Ta de prophet mosta wiki baka. Dus de mano ma kibri moro Lesi. Ma o ai sa si uleri ma. Si u ai sa si uleri ma. Dis na de leri ma kuna no de pastor, ano de bonuma, ano de minor politics, ade ma leri you next. Wan sen bigi udas rana jadu pamora ko. No sabi pastor, no sabi politics sama. No sabi uplifter next de mile lutena de ude ke negatif no lete. Omdat de man do next. Lesi. Vers 21. En un yesi sa yere wa wortu na o bakataki. Si un yesi sa yere wa worta unu bakataki Lesi. This is the party. Wakana hem ini. Asasa yo le yere. Te wakaba yu bakate yera yesi. Natak disi na pasi sana pasi. Salon ni fati festi. Kon kusana pasi. Jaso na kratos studie kisi. Kratos studie kisi ho. Wano de pastor sa utek tim danga de sanda tunot. Unam tengi de sanda ti. Lolo na tempu le desma kwa warhe. Tu kome tenker ki da grota puk bau ne fen kwa lusu. Yo sai komoro ero hea benapi. Da boek voor Psalm hoofdstuk 119 vers 1. Bless you for that summa this in a period. Strafina in the passy. This is the wakada in the word for masra. A passy sayo yera yesina a word for masra. In Leviticus 11 vers 7. Leviticus 11 vers 7. Lu kwak de passy. De sandis de pastor musel de lu. De bonu mam de lu de san yaso tu. Pantan ay ni de manape abiho. Da de mam le lu de bumbusan. Ma de may leru soso sampu ka dede. De manere leru sampu kispalus. Ya ben Lesi.
Dat boek over Leviticus hoofdstuk 11 vers 7. Zo schreef hij dem agu. Because hij dem de abi futu die si prati na toe. Ja, dat heri futu prati na toe. Maar aan de kou hem je baka. Dem no sa dewan krimetiki Dus de agu na wa her family de ma de pingo ya ba agu du sa ba foto ya su ya pakira la de sandati. Ano krimetiki unu. Nelle pa ya force helando waji da ya tot wagi roi tot san op. Adamne na agu dus ku de meti a agu na wa tot wagi. Amarat na roi ma mai roi op dana sem tot mor su sandat pe go pa ya de slafare go nya. Tasai ne ko de news ka so doto de news ki. I he fast ta udoti da obige khadra ki le ka sem agu dat. Daram ilu ko saisa. Wate jomi ndap jami si wa problem dape wa mai langa ne tu trabalho ape ane brudu na de argumenti sa we nyang da ne chu brada le ku Ingi brada da we ha tu srefi. Lesi ento Lesi officer. Sojo. Dat boek over Leviticus hoofdstuk 11 vers 7. Zo schreef hij dem agu. Because hij dem abi futu die si prati na toe. Ja, dat heri futu prati na toe. Maar aan de kou hem je baka. Dem no sa dewan krimetiki Dem no dewa krimetiki unu. Na de lek de wa padre me kwa wa data ke awagi di setting on ledon. Efi lai di salai na oboko. Aso kado di me kutan Blakamanga Ingi no mamnya agu metiwan agu morsu. Daram omu te yoga uwo yoga slahore no go bay agu meti. No pori boni bay de sandati. Bay de sansa de pano udufinya bay yu pau meto of yu diameti no go bay agu. Agu na morsu sani agu na rombol. Agu ne du no abu sangunu agu na rombol. Ente onya mena selok morjo go play wana data agu mekidu. Paul kwak de trapasi. Gimi boba de crossi gimi de Deuteronomy 20 verse 8. Tede lady ma wiki o leru a wet fu mo stai dat na sandu o yera o yesi. Ilo ba pino lo be dat na yu problem. Ma o leri sa a wet fu mo stai ta. Dat de pastor nanga de bonu maneleru de sandisi. Please. Dat boek over Deuteronomy hoofdstuk 22 vers 5. Wa uma no musu weri crossi disi de wa man wa uma no musu weri cross disi de masuma crossi en wa man no sa weri crossi disi de wa uma. Dus wa man no ma wer koto wa man no ma weri yapo. Asana na negative gi mo stai so tre wa fro no ma wer bruku optu. At makni gado ta kwa fro no ma wer bruku. Paul ku sa de fro be wer gi Samuel 30 verse 1. Paul ku sa de fro be wer bruku no men ki fro. Tei wa oso ini te wa citak taki ko sama nengre taki na mewela bukai na osu. Patirena de ala to wer burukura suma na ede. Darama aher pa sempo aher oso fuela ela so problem. Wa nono ala to wer burukui na oso no. Aburuku de ese ja pa kwa ye ne bakate ole pro wering sabasan dati. Na sem problemu o ma e fa be abi. Me meki chu going de so sandisi. En na stemma ni de frau sa yera burkuno no e abitu. Dus wa bif ken ka sanda Lesi. Dan boek over 2 Samuel hoofdstuk 13 vers 18. En abe weri wa nanga ya po nanga furu kloru disi de kounu uma pikin de weri de bende na wa krim weche ede. Si de kounu uma pikin anotak de manengre na de meisjes de frau na de weri ya po. En atak de kounu uma pikin gada wa kounu de plaka brona na de Ingi brona de princess. Dus na yapo iweri kounu kusuma bruko bemeki. Exodus 8:20. Ja toch? Vers 3 of 4 no? Dus yapo meki vrouw. Donu kisuma bruko meki. Lesi. Dat boek voor Exodus hoofdstuk 28 vers. En Aaron nanga de mapiki voor hem saweri dem de kom na in dat tabernakel
Maar kom maar kandra en voor de concros been naar de altari voor dini na in de Santa Presi. Vers 42 en je zou meki katun bruku voor tapu dem shempresi. Dem sa tapu dem voor dem mindribere teleki dem boutu. En Aaron nanga dem mampiki voor hem sa weri dem. Si Aaron nanga dem mampiki voor hem anota de umat jower bruku. Dule itu prata de konu uma picking be weri yapon ano karma nengre rapi dosto strep yap texta so taka bruku meki de boy de manengre bruku no meki frau de pastora de sanja de mamuse le runu and the yapo de frau sre po boy weri kimi 20 am 80 motes 20 ho quando no yap force que londa yapo pala yapo ini kamba ya bi felenga mampi ana feli kwa start Lesi. Dat boek over 1 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 9. Zo schrijft hij, den oma moest weri crossi, dus in een sorry den skin. Nanga sakafasi, en voor doe je den schrijft hij, no voor leer, no voor breed. Zie de oma moest weri crossi en zo den skin. Terena de puru prawa kaya so sondro beha, no asma no asi de ti sakya dat. Ibobi mega mafia oso. Ibobi no megi alama. Ibobi mega mafia te me kwapcha be de dringa bobi piu. Abdata meki. Ano me pia wakai konjai promo. No no ajele ke bi hadi ya weki. Kwanta sondro beha wakai astra. So tu mawani. Bring it out. Kali tak manega dago pia kwadra kile kwa bonyo wadago beti. That's right. Na paspa ya mu na so de ma hobro you. Ibile ifike na de hotinade. No bi umaki abrale kwa uruma. Dime ipasne. Desanja sempo sa ye promote you belap ye promote you bob of sanale guru uma ye dekba. Daya ofene kumbumang. Ela tru tranga fiere dis na pasi sa de profeto leru. A pasi tranga aware tranga fiere. The pastor in the keki sister la pa priesti manga sondro beha e jompo. So to hela kishabi. I want to gado be. Bring it out. Ano be kwa you ya bi drop you. Bring it out. The priesti sister ranga chishan kontole ka casino de Europa. Lesi. Dat boek over Leviticus hoofdstuk 19 vers 28. No pari uma pike fukia abrale kiwa huru uma. Sapaye pori uma chi. Epi awak chi be yu meje bige Bijbel o sharke. Awak chi mocho de api. Awak chi huru. Adata be bole takino kawe de sanda giu chi. Gi ame shop yu bailanga ya pogi meje so me peido file wa kailon tuyaso. De boy gona meje tradina skola. Pesa meje takasha for Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word